kakarong at sipin mo, alam mo, signalan mo. Sikat man intuming aking eka manapuking bangin manaragul maning alun eka lumug malumog ako'y kinumo at sipin mo. Tatakot, kakarong at sipin mo, alam mo, signalan mo. Tatakot, kakarong at sipin mo, alam mo, signalan mo. Dalang at mapanganib eka malilit may balik lakwan na kamaning sabla eka lungkot akong bala ako'y kinumo at sipin mo. Tatakot, kakarong at sipin mo, alam mo, signalan mo. Tatakot, kakarong at sipin mo, alam mo, signalan mo. Tatakot, kakarong. Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isulod yula pong masaleseng kaya kayong face mask hanggang mayari ya po yung misa. At agkatan la po ring malda na makyabe tamo po makibat karing dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Takal pong salamat. Maya payabak po kaya kayungan, may tipon tamo po ngeni, batayang samban, puriyan at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po, ding makatuki.
Para King Kapasalamatan Dapudi, William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Albiz, Adier David, Zenaida David, Teresita de Luna, Ricky and Adoracion Canales and their families, Patrick Cura and family, Mr. and Mrs. Nilo Makabodbod and family, Ludi Rivera and family, Rosemary Orozco, Lolita Orozco, Victoria Garcia, Aida Garcia, Teresita Garcia, Leonarda Garcia Franco, Erica May Malyari. Para King Aldo Anibersaryo ng Karelang Kebaytan, Patrick Ian Meneses. Para King Kayaduananda at Pamanantabe ng Banal Espiritu, kaning families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Macmac, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Denny Señoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyut and family, Holy Angel University Community, Sofia Paredes, Imang Auring Bituin and family, Olivia Balatpat, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Eliana and Joaquin, Colleen Pangilinan, Chan Cholo Pangilinan. Para King Ligtas Dang Pamaglakbedi, Iluminada Pineda and family, Mark and Leia Kiambao and family, Lizelle Pineda, Andy and Jaciel Lopez, and Adam Lopez. Para King Kapaldanan, Pamikakatawan, ang pong espiritual ng Pope Francis, Joy Espino and children, Kimberly Ann Canales Miller. For good health and protection of Imang Auring Bituin and family, Kyle Coro, Seni Kapili and family, Norma Manaloto and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Gabi and Julie Fabelia, Kai and Javi Diaz, Cara Fabelia and Craig Smith, Alex and Lerparas and family, June, Mel, Abigail Ramirez, Ferdinand, Vicky, Cesar Ramirez, Adrian and Edita Gonzalez and family, Lou Bituin and family, Rona Silva and family, Erlinda Epino and family, Rita and Ralph Soto and family, Lucy and Gary Tucker and family, Sister Mirna Salas, Ross and Bob De Mihilio, Jody and Sirihanko, Tracy and Step Tanihadja, Sheena Sue and Stanley Kim, Bernardita Reyes, Nini and Joey Dimen, Beth Taylor, Cel Liaguno. Para King Malalagwang Kapaldanan Dadi Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Richie and Rima Pablo, Imang Auring Bituin, Lourdes Guadamor, Adria Switzer, Aurora Cosme, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Renato M. Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Mylene Palo, Ludino Timbol, Adela Conese, at Ding Sablang Masakit, Chan Chan Heng, Leti Zepede Yap, Mitsuro Onuma, Abigail Guevara. Ganakan tala naman ding kaluguran tamong mayang unabye, lalong-lalo na di Teresita Wilkerson, Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Patricia Henson, Monsignor Cosme Between,
Monseñor Andres Betwin, Policarpio Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Dizon Sr., Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Lucia Sagon, Joscoro Sr. and Lucila Ramirez, Roman and Elena Viray, Ricardo Sr. and Eusebio Ramirez, Gloria Roan Ramirez, Joscoro Jr., Diosdado, Nerio, Edgar Ramirez, Manolo Dizon, Aurea Montalvo, Arnedo Pangan, Teden Mulyadi, Ani Mirawan, Lucia Fungo, Andrea Olivia, Irian David, Arnel David, Benedicto David, Melinda Pelayo, Maria Melmaizel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chow, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Mame Yeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chow, Cecilia, Raquel, Maria, Alberto, Rodale Olea, Paz Gibo, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Zet Alarde, Apong Bising Pinlac, Benamin Canlas, Roberta Wong Malyari, Souls Nearest the Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolas Sapineda, Plesilda Yabut, Ronald Arisco, Sixto Gonzales, Kun Litan, Andres Flores Esquilio, Loyola Kayanan. Luz Un Ocampo, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Bernardo Bermudo, Victorio Bermudo, Ricardo Bermudo, Leocadia Bermudo, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, John Joseph Balahadja, Rufina Duya, Joaquin Medina, Beatrix Navales, Sunny Sagkal, Nicasio Sagkal, Conchita Sagkal, Jeriel Dizon, Michael Banayat, Linda Cruz, Carmelita Sapno, Leon Pangilinan, Sofia Pangilinan, Danilo Pangilinan, Enrique Pangilinan, Leonila Pangilinan, Magdalena Garcia, Luz Barreto Suarez, Julieta Aison, Alejandro Aison, Mario Aison, Eduardo Aison Jr., Rosenda Aison, Pablo Aison, Jesus Aison, Henner Aison, Renato Pineda Sr., Rolando Pineda, Pilar Manaloto, Pedro Valerio, Victoria Valerio, Marcela Orozco, Arsenio Tugcab, Dominic Gabriel Dizon, Marina de la Cruz, Normandy Sagalang, Shernan Munar, Warlita Porgal, Jesus Porgal, Narciso Pasyon, Rosa So, Pastor So, Jocelyn Tancongco, Teresita Gosyang, Olivia Tan, Rolando Chu, Joseph Carion, Jonathan Carion, Hermelito Care, Regino, Maura, Caridad, Esperanza, Juan, Marina, Pio, Alfredo Lobo, Belen Raimundo, ancestors of Epi Clark, ancestors of Steve Clark, relatives of Epi Clark, Dominador, Guadalupe, Concordia, Teodoro, Jovita, Ricardo Sakdalan, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, King Pakalulu ning Ginu. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kilagyan ng igpam, poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng Ginotang Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng Banal Espiritu manatili kaya kayangan. At keka ang timurin. Pakamalang kong kapatid, pasibayo po ing Diyos, tinipo na katamo. Inaus na katamo, tinipo na kataketi, bata mong makirandam, king kayang amano, kalupa ng Maria, king Ebanghelyo ngeni. Adan timurin, etamo mo po makirandam, king kayang banalayaman mo, nunetanggapan tayo, ing kayang kakamal-kamalan, akatawan at daya. Isundo tayo po ing kakatamong pamigunam, tayo po lalakwan itang kitang nanitang metong abogado, itang eskriba, dalubhasa king batas. Gino, naning sukat kong daptan, bakong kamtan, ing biye alanangga. Buri tayangan po ing kaligtasan, bisatan mo ngan miras king ligaya banwa, pero there is no automatic salvation. Kailangan natin tamong gawan. Nano po yung gawan tamo? Luguran tayong Diyos at luguran daring kaparan tao. O ini po, isundo kaya po ini, antimo, ing sinabi na ning kaya katamong Ginoo, maging mayap tamong Samaritano. Kailangan atin tamong mayap adapat. Etala mo darap tananan mayap ding kakaluguran, none pati na ring kasalang. Love your enemies, nga ng Jesus. Yan po, lawan tamo, kay ba't ng ginawang mayap, pinuri ng Jesus itang Samaritano, ngeni, Jesus pinuri ni Maria, uling linuklukya, king arapan ng Jesus. Yapin po yung ausan tamong prayer. Tamo mo darapat mayap, nune kailangan mga di tamo mo na naman. Uling nung darapat tang mayap at tamo mga di, tamo misadsad. Nya, bayo tayo po'y sundoy tingkak na tamang pamagdawon, king sakripisyo ning Santa Misa, si siyanta pa mo pa yung kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, emoy paintulot ing kalingwanda ka, kilubding kaligaligan ning biye, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Yesu Kristo, ipakit mo kaya kami king ikaing matulaming tatanggapan, patangatin keng bisita. Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, bustan mong pakiramdaman da ka, potang magsalita ka kaya kami, kapamilatan ding kaparaming tao. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. In Diyos amayupayng tuto pakaluluan na katamo, at king pang patawad daring kasalanan tamo, idala na katasa king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
panalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipaintulot mong ingkalam ning biyem mong manatiling lalabong karing puso mi. Mamunga kami kaya kami ibat king kamatayan painturo king kasalpantayanan, kapanaligan at lugod. Papanatilyan mo keng mibiye-biye kang Kristo Jesus, parating manaya kang bening panalangin, at tapat king turuna, ang king pangabulalag na kaya kami ning kaya kang ligaya. Itiyadwan mi kaya ka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibi at magari kang demo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggamang king alanangga. Pamamasang ibat king libro ning Henesis. Kabang makaluklukyo i Abraham, lele na ning pasbul ning keyang tolda, pepakit yaing ginukeya, lele ning sagradong dutong karin mamre. Kapalipalyanan ning aldo kanita, tinalangaya at ikit no ring atlong lalaking makatalakad arapana. Panakit na karela, bilaiya iba't king pasbol ning toldana, banong salubungan. Dinukuya ang gaking gabon, at kay bat sinabi na, Makamal, ipakisabi kong mayap king eye sana lalakton, iningke kayong alipan. Pabustan yung pagdalara kayong danum, banwasan nyo laring bitisyu, at kay bat magpainawa kayo lalam na niting dutong. Ngening mi payindalan kayo keni kanako, pabustan yung pagdalara kayong ditak mumang pamangan, ban mi bawi kayo sikanan. Kay bat isunduyo na ing pamaglakbeyo. Mi parangalan ko, king kekong panyatang baleko. O sige, ikaing bala nga ng mekibat. May malagwayang linog king tolda i Abraham, at nga na kang Sara, malagwa ka, kumakang atlong takal ayarina, at gawa kang tinape. Mintaya karing sese ng animal, at kinangwayang metong karing masanting abaka, at pepaluto niyang agad king keyang alipan. Kay bat kinangwayang keso at gatas, delana iti ating pepaluto ng baka, at tinapag na arapan daring bisita. Pigsilbyana la, kabang mamangan la, lalam na ning dutong. Mengan la, at kay bat ngarakeya. Nuka rin niya'y Sara, at ay asawa mo, pekibat na, at syukilub ning tolda. Nganapin ning metong karing lalaki, datang kong pasibayo, king panahon na ning pamananam, at ing asawa mo, mi kayanak ng lalaki kanita. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Ginoo, linuing ka
karapat-dapat, manok ng aking banal mong bundok. Panginoon, karapat-dapat, manok ng aking banal mong bundok. Ya itang tao nga lang atat siya, king pamibiyebena, itang darapat king matulid, itang parating magsalitang katutuan, at gagamit king dila ding manyirang tao. Panginoon, karapat-dapat, manok ng aking banal mong Itang darapat makapanasakit king kayang kakaluguran, at magsalitang kalaraman kenupaman. Detang misasakwil kin Diyos nalakatulan, dapat detang kin Diyos maminto at tatakot ilang kayang igagalang. Panginoon, karapat-dapat, manok ng ating banal mong bundok. Itang mamatubo king kwaltang kayang paparam, at may asaw laban karing taong alang kasalanan. Ing taong mabibye, makanyan matatagya, at maugun kapilan paman. Panginoon, karapat-dapat, manok ng ating banal mong bundok. Panginoon, karapat-dapat, manok ng aking banal mong bundok. Pamamasyang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Colosas. Matutula kong mibabata para kaya kayo, busal ning kasakitan, adaralanan ko, at king kasakitan ning katawan ko, makasawop miganap, king kasakitan na pang makatagan Kristo, para king kayang katawan, ing iglesia, ing Diyos, gawa na akong talasuyo ning iglesia, inyang gampanan ko, iting banal na dapat, alang-alang king ikakayap yo, iting banal na dapat, aamanwan ko, yapin, ing ipanaral kong lubos, ing kayang amano. At iti, yung misteryong milihim, king malambat na panawon, karing sablang tao, dapat ngeni, bilalag na ng Diyos, king balen, a pinili na, uling ing tangkaning Diyos, yeti, ipakilala na, ing lihim na, karing pinili na, at ipakit na, karing sablang tao, ing maragul, aligayang daralana, niting misteryo. Ating misteryong iti, alangaliwa, nuneni, at syuke kayo, i Kristo. At iti, mga baldugan, king mira kayanan kayo, king ligaya na ning Diyos. Itiya, ing Kristo, apanaral mi, karing sablang tao. Itiya, ing kabyasnan,
anong numila sa sane at tuturo ring sabla, ban kanita, imbalang metong, akwami ang alapit kingarap ning Diyos, at mayakit yang ganap apangayabe, tang Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Magsalita ka, O Ginoo, makiramdam ya, ingalipan mo, at syuke ka, ringamanong babyebye, palanganga. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayo. At keka ang timurin. Pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Sinulong dari Jesus at ding alagad na, ing pamaglakbera ang king mirasla, king metong abaryo. Ing metong a babaeng milagwan, Marta, tinggap nong matula, king kayang pibale-bale. Iti niyang kapatid ang milagwan, Maria. Linuklukya iti king arapaning Ginoo, at may kirandam karingkayang amano, Marta, abalisa king pamagsadya ng pakan king Ginoo nga na kayang. Ginoo, nga papansin king ing kapatid ko, pepaboren na kong magobrang magdili-dili, pakisabim na mo kaya, ing saupa na ako, dapat pekibat ng Ginoo. Marta, Marta, maliligalig ka at mayayabala ka ring dakalabage. Dapat metong moing tunay kailangan. Tinudyang memili Maria at iti milako kaya. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayap ayabak ng Diyos po, kaya kayo man. Good morning po, ang timurin, karing atsu, karing karelang pibale-bale, ang makiyagom, makiyabe kaniting Santa Misa. Good morning po, kaya kayo. Tayo po kakalingwan, ingkitang naning abogado inyang milabas a Domingo. Naning sukat kong daptan, bakon kamtan, ing biye alananga. O inipuing kukutang tamo, burita mo miligtas tangan, ating Diyos, buri na miligtas tangan. 1 Timothy chapter 2 verse 4, buri na miligtas langan ding tao. Pero ang kaligtasan, it is never an automatic. It is not an automatic salvation. Nung bisa kang muntaking Manila, magtamimi ka kin, miras ka king Manila.
Kailangan nating kapunggawan, sakya kaking saken, ating kang gawan, bang tamiras kaking Manila, makanyan muna naman, king kaligtasan. Ating pekibat na, kitna ng Jesus na king kasulatan, luguran me ang Diyos, at luguran me ang kapara mong tao, anti mo ang sarili mo. Nano po yung makaibig kaligtasan? Lugod. Kailangan lugod tamo. Bakit? Because God is love, and we were created in the image and likeness of God. Let us become like God, like Jesus. Lugod tamong kalupa na. Ay tapon oning mas malagwa ing pikasama niya yung kapatid kaya sa aking lugaran niya. Makanyan tamo po And our religion is a religion of love. It is a religion of action, good deeds. Po? So, kailangan lugod tamo. Luguran tayong Diyos at luguran taraling kaparan tao. Sabihan nyo na mo po, I love you, God. Oh my God, I love you. Sabihan nyo po, I love you, my God. Kay ba't yung sinabing, I love you, Lord? Sabihan nyo na mo kayang kasiping yun, I love you, ngay kayang kasiping yun. O bala magkasakit kayo. Magkasakit tamo po. Kaya nga pong ginumayan Anya sinabi ng St. John, ing ninuman sasabing kaluguran da ka Ginoo, dapat pikasam na yung kapatid mo, malaramya nga na. Bakit? Uling sasabyan tamong kaluguran da ka Ginoo, may akakiting Diyos, pero kaluguran me, kaiba't pikasaman mo yung kapatid mo, ay akakit mo? Inyapin po rening adwa inseparable law. Mo malyaring pikawan yan nung kaluguran mo yung Diyos. Mo akakit. Kailangan luguran mong ring akakit mo. Ilapin ding kaluguran na ng Diyos. Itang mo. Ela po malyaring mikawani. Kaya ba't nanitaintindihan na po ng abogado, ng scribe? O ng potang love of one's neighbor, kitang na, who is my neighbor? Nga na. Para karing Hudyo, ding karelang neighbors o kaparang tao, ila mo ring kalupad ang Hudyo. Potang yan naka-Hudyo, era nakaluguran. Buri nang sabyan, lilimit de ing lugod. O nengi Jesus, malawak ing lugod na niyapin po, sinabi nitang the parable of the Good Samaritan. Ining Good Samaritan ang po paitang good innkeeper, mamiling tao. Ining Good Samaritan, Samaritano, deng Hudyo pong Samaritano, milalaban la rin. May papatela. Pero ining Samaritano, na inisip, nung ninoy ining pena sakit dat alos likwan de metene, na po inisip, ninoy po, basta't ing neighbor tamo, gana-gana. Nanuyaman relihiyon, nanuyaman kule, nanuyaman kapaniwalan, basta't kailangan na ing sao tambo, so pantaya, kalupananing mayap a Samaritano. Lawen niya ping lugod, detang itang saserdote pong Levita, linawe jamo, kay ba't may ko nala. Ining Samaritano, linawe lepitan tigkil kay ba't atin niyang gewa, inulo siya kineking asno, dela neking pipaglayunan. Liningap o ini po yung kutangdari, ining sacerdote pong Levita. What will happen to me if I stop and help that person? In kutangda, what will happen to me? Uli pong istong talanan may masakit ka nito, kayong mete, maging marinat ka, nakamakapag-serve king templo. O iting Good Samaritan, o ining kutang na, what will happen to him?
if I don't stop and help him. Ikityo puring pamaliwa. Inimportante kitang saserdote ang pong Levita, inkarelang sarili. Dapat itang Samaritano, inimportante itang tao. Nanong malyari kayo, nung yakutok nang at ekelapitan. Nanong malyari kayo, o itang lugod. Amen? Anyapin nanong kaligtasan, nga nanitang eskriba, o itang, luguran mo yung Diyos, lugaran mo rin kapara mong tao, nung makananuning liguran ng mayap Samaritano, ining mengailangan king salt na. Ngayon po'y sundo tayo. Is that all? Basta't gagawa kang mayap? Alipo. Now. O tatakot siya tayo ning patagalang masikang kuboses niya, may babat-bat siya. Puro good works? No. Kailangan natin tama pong time for prayer. Mga di, nyangini, lawen tayo po yung gospel. Masanting po yung darapat mayap ne, kalupan na yung mayap a Samaritanong. King first reading, i Abraham, tinggap no ring strangers, enong kakilala, at lula katao, tinggap no dininanong shelter, food, and water. Oh. O ito po yung binyena, karening strangers, ne? Eno man po kakilala, kalupan na itang maya pa Samaritano, eno mang kakilala rening atlo, o ba't sinopa nala? Lawin nyo na, sinopa na lang Abraham, agyang eno po kakilala. Baloy po yung meging ablas, Isara manganak. Isara manganak. Uli na nitang kayang dapat amayap, inablasan na ng Diyos. Mi kaya nakya po, Isara yung asawa ng Abraham. Lawin niyo itong gagawa kang mayap ating kayablasan. Ulitan kaya po yung sinabi ko, the more you have, the greater is your responsibility. Kontoro dakal ka, dakalya binyeng Diyos, dakalya adwan keka. Kaya na po king Ebanghelyong ini, li Jesus, papuntaya king Jerusalem. Numanuya Jerusalem, karina po harapanin kayang kamatayan. Pero baya miras ka rin, dinala niya king metong baryo. Pintalano po rin yung kakaluguran na, Marta, Maria, agyang mebanggiti Lazaro keni, po'y Lazaro, mikakapatad la po rin. Kaya binong Jesus dening alagad na, di karakalda. Linob ya Jesus king bali, kalub ng Jesus king bali, nanong depata ng Marta, mintay king kusina, migsadyayang pamangan. Pero ay Maria nanong gawa na, linukluk ya king harapan ng Jesus, at mekirandam ya kang Jesus. Nino po yung pinuri ng Jesus? Inyang mila ba sa Domingo yung pinuri na itang dagud Samaritan? Ginawayang mayap, pero kening pinuri na ining linukluk at mekirandam kang Jesus. Nasasabyan ing marok ing gawa ng Marta, migsadyayang pamangan. Niya po? Alayang sasabyan ni Jesus na marok ing depatana, o ba't kining pinuri na ining ninukluk? Aliway ning gagawa. Buri na pong sabyan, tamang po gagawang mayap. Yes, kailangan tang gawang mayap. Pero kay ba't namang ginawang mayap? Lukluka king arapan ng Jesus. Yapin po yung prayer life tamo. Yapinin kaya kayong pamanyimba. Nya kailangan ng Aldo Domingo, agyang nin mo pong Aldo Domingo, simba tamo.
Lunes hanggang Biyernes o kaya hanggang Sabado, magobra kayo. Gagawa kayong mayap. Pero ay kakalingwan, in makirandam, lukluk, king harapan ng Jesus at makirandam, king kayang amano, kalupa ng Maria, king binasak ng Ebanghelyo. Nyating ora et labora, prayer, pray and work. Emo work ng work, nung ali, maging social worker ka. Ngayon po, kaibat na nita, magobra kang magobra, sasaob ka, tutupoy ni mayap, ing magobra, sasaob ka, mag-apostolate ka. Pero kaibat mong mag-apostolate, mo kakalinguan ing prayer life mo to be with Jesus, to be with God before the presence of our Lord. Mo kakalinguan ing mga di. Bakit po? Ing pangadi, isubong na kang mag-obra. Yan po. Pero emo puro pangadi. Pero mo rin ng Carmelite nuns, this is a special vocation. Elalulwal. Pero kay ba't mong mengadi niya, kay ba't ang sinimba, na kayo. Mag-apostolate kayo po. Mag-obra kayo. Malyaring mikawani deni nung ating love of God and love of one's neighbor. Malyaring mikawani prayer and work and your apostolate. Kailangan sisimbata mo. Potang sisimbata mo, kay ba't yung megobra, report yo po yung gawayo kang Jesus. I-offer yung kayong kasakitan niya, sisimbata mo Idawon nyo kinapong Ginoy, delanan nyo, ingkaya kayong obra, ingkaya kayong misyon, apostolate, ingkaya kayong tulat, kasakitan, king bie, delanan nyo from Monday up to Saturday. Idawon kinapong Ginoy, ban kanita, papagbanalana. Pangadi, individual prayer and family prayer. Pilan la pa pong mga di kaya kayo ting metong nga pamilya. This is a community prayer. Ating individual prayer, ating family prayer, ating group prayer, at iti metong tamong komunidad. Mga di. Nga po, o ito, niya kailangan tang mga di. Lawen niyo po, gusto niya ka magobra kalupa ng Marta, kalub ng Jesus, mintay kong king kusina, kay ba't migsadya yung pamangan, buri ng Marta, kaya bining kapatid ng magsadyang pamangan. Pero buri ng Jesus, kaya binala, king arapana, niya nanong milyari kang Marta, migreklamo ya, ing taong magobra, mag-apostolate, dapat mga di sisimba, panaya pong magreklamo. Nya balo ko rin ang mga di, reklamo Kulang la pang di rito. Bayo ka magobra, mga di ka pa. Kay ba't mong mga di magobra ka? Kay ba't mong megobra, mga di na ka na naman. Lawin nyo na yung Marta. Ito, migreklamo pa kang Jesus. Lawin may papansinan ng kapatid ko, nga na, pepaboren na ako. Nanong sinabi ng Jesus, Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. And Mary has chosen the better part. Sinabi na the better part. Nano yung good, better, best. In good, iapinitang kang Marta. Migsadya yung pamangan. Siyempre po, danupan la, rening alagad. Pero what is better than preparing the food? It is listening to Jesus. Our prayer life. O naning best, good, better, best. Kailangan mga di ka, kaibat mong mga di, magobra ka.
o ita po, and ing maging bunga na, o ita king biyata mo, maging masaya ka. What is best, mga di ka, magobra ka, at kaibat mong megobra, mga di ka. That is the best. Amen? Bayo ka magobra, mga di ka pa. Nya, imarta, buisitse. Huling may kirandam king Ginoo. Nya istunging tao, obra yang obra, kaibat mga di. Kaya raklan magreklamo ya, buisit siya, nasad siya din kayang obra. Oras, kami nga di, kami sadsad king obra mo. Nya kailangan ng prayer life tamo sa mas nantaya po. Maging problema na iyapin, potang ng mga di. Tamo asad siya ding obra tamo, potang ng mga di. At naning pangadi, lawin niyo po, the female counterpart of the Good Samaritan is Martha. Yan po, Martha. Papalasapat, ing gagawa kang mayap. Kailangan makiwangis tamo kang Maria. Biyasa kang lukluk, manahimik, at makirandam king Ginoo. Iyapin ang prayer life tamo. At lawin niyo po, keng tutuking Domingo, it is about prayer. Kasanting na po, nyayak pitungi-tungi ko lang. Talap ikawa-kawani rin. Kailangan ding pag-aralan tamo, mayakit la kaya katam. Prayer, naning prayer, makanano tamong mangadi, naning pangadi tamong, keng tutuking Domingo, panayan dako po. The gospel is about prayer. Importante ya po yung pangadi, our relationship with God. Amen. Ipasiyag tamo po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo nga nakabugtong na ginuta mo. Pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabiyang pong mga mate. Sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biealanangga. Amen. I Abraham matulanong selubungan ding atlong dayuan, at i Maria at Marta matularing tinggap ing Ginoo. Ilangan mi bayola paulining karelang bisita. Manalangin tamo ban itamo man, maging masampatang tanggap bisita, at nga tamong manalangin, Ginoo, makipamali ka kaya kami. Ginoo, makipamaleka kaya kami. Ban ing iglesia maging masayayang pibale-bale para karing sablang tao at kultura at pibabandyan yakapamilatanda ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, makipamaleka kaya kami. Ban mabiyasa tamong kilala king Ginoo, king lupa ning metong nga dayuan, at matula tayang tanggapan, antimonong makanano tayang tatanggapan ing Ginoo mismo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, makipamaleka kaya kami. Ban kalupa ng Maria, masigasig tayang tanggapan, ing amanong papasyag ning Ginoo kaya katamo, at ipayabot iting mayap ng balita, karing aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, makipamaleka kaya kami. Ban matula talang tanggapan, ing pekamayap ay biyera kaya katamo, ding kaya katang kapatad. Hanggang bayuta arake, ing pekamayap ning kaya katang sarili karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, makipamaleka kaya kami.
ban kaniti at karing sablang komunidad Kristiyano, ding tao panamdamanda, inganti lawaring atyu karing sarilang pibale-bale, kaya bening balang metong at susuyo, king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, magipamali ka kaya kami. Ngeni po adwantamo ing sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, pagkaluban ming pusong mayalalaki ka ing balang metong kaya kami. Metong nga pusong makarandam king pagnasandang sabian ding tao, agyang potang ela magsalita. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Manalangin tamo, kapatad, baiting, kaya katamang dawon, matanggapi arapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapanes saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyu, king kakatamoy kasaplalar ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kapamilatan dareting ayin, at daralami arapan mo, ban parangalanda ka, idala mo kay sanang ilapit king kaligtasan. Tanggapan me ing ganap a sakripisyong binyemo kaya kami. Papagbanalan me antimonong makanadong misan, pepagbanalan me ing sakripisyo ng Abel.
iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At keka ang timuri. iyat nayo ring pusoyo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karin. Oik pa, Diyos king alanang at lubos mayupaya. At yuke kaing kaya kaming biye, pangimot at pangataw. King pamibiyebye mi aldoldo, daranasan ming kekang lugod. King lugod mong tenam, king meto yatu, binyenen ing kekang anak ing Espiritu Santo, bilang mo ng bunga, ababiya garantiya king akayabyan mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligayo, layon makyabe king alantok ng dang pamamiye kapurian keka at ngaming magkanta. Tunay kapin banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Kristo. Bayami dabon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keka, piraso ni at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti, iti kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Simlimos
niyang ining gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon mi kaya kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuamu, kini kami ngansanang misulo-sulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king mabilog ayato, ban mi ganap yaking lugod mo, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emeritu mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper, Father Makmak, at ding diakono, at ding mabilog kabalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at maninaing sublingye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening nuana Birhen Maria Induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, burian dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananggam. Ngini manalangin tamong mipnong lugod at kapanaligan, kingig pa karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Isang
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, balugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang pananayan mi, ing maligayang kapanaligan, ing panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Ating kayo ayan, ating likayan manggaman king alananga. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emos sa ko babalik din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Pakita mo po ngining may kakametong tao mo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Kapayapan. Oning ginutang Jesucristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan, tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, kaya kumatampang tanggap kaya ka. Dapat ikas niya ang amana mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganakapo para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad